जोंनि मारवाय फायनाय जतनो आं खा गाहामरिबो दिनै जे फायनाय जोंबो जोंनि साथानि जोंनि टपिक दाम अंनाय आबो जाबो जों वनसुबै दङ जों पहिला जोंनि त्रिपुराव आन्दोलन खायफोराव दिनैफ्राय 55 बोसोर आं व्यक्तिगत more than half a century I have spent my life for the welfare of our communities in Tripura. I thank to Almighty God for protecting each one of us today to sit together here. I am indeed grateful to have here our honorable guest from Assam, Manipur. You have come here to share our idea, share our grief, share our joy also. We are proud for having amidst of us our Bubagra Maharaj. We indeed today still remembering the king dynasty of our Tripura, and we believe that people from all parts of the state and northeast to stand together to fight for our right democratically, and today a part of that movement we are here, and we are grateful that being organized by Tripura United Indigenous Peoples Council, और वो जुदा जुदा underground थाइनाय जों मोठा गोबां मा दङैनो मोनजागौ अनेक बर' आं थैथों आनि हा आनि जातिनि बागै आं थैयानो हिनै फुनो जोंनि अनेक बर' बलं रग मा खालायखा सिलाय रग तैयै जों चबा रग खालायखा अबरक नतिनि एकटा फुनुक मानिता मो चिनि बाखा चिनि हाव जों तंथक तै तंनानै चिनि कक तै चिनि हाव तंनानै तंमाया जों बैनि कक बाय न आनि आमानि कक ओंमै सानायबो दङ बैनि कक न से आमानि कक रबो सावै बिसुक अबो जखन जों गाहाम खालाय बुजिवो बिसुक चिनि बाखा दुख अंग आनि आमानि कक बो कक दं आनि आमानि कक बा हालाम कक सिकाम कक किन्तु चिनि अनेक बर' स्कुलो कलेजो बेबसा बानिज्य जागा रगो उ निनि कक अंगियानो से आनि आमानि कक अंगै तंगले जों अबतै रग जों मावन सुकनाय जे चिनि हाव चिनि सेल्फ डिटरमिनेशन जेटा जेनेभाव थाङै आं कक सापायै आनो वारेन रिखा त्रिपुरा सरकार CPM सरकार रमनानि बागै तामो बागै आत्मनियन्त्रणनि कक नंसा ताम बागै NLFT ATTF रग त्रिपुरा हानि जातिनि बागै आन्दोलन खालायनायनो नों समर्थन खायो इने आनो वारेन रिखा आं सागारमदि आं 5 बारसो रमजागै जेलबो तंखा आनि कुनोबो दुख करे आनुबराव नुख आव बो बिनि जाति बिनि हानि बागै बो आन्दोलन खायथानि ब्राउनि मकलो चोर हाबजाक माने अंजागो ब्राउनि बखावो चोर योरजाक माने अंजागो अबन बुचिवैनो जेलो दावो कुनो असुबिदा अंजागिया हायफोनो जों हा किफिलनानि चिनि ट्राइबलनि हा शेड्यूल ट्राइबनि हा नन शेड्यूल ट्राइब
transfer of money without permission of the district magistrate upon Taivisa rang without payment of compensation abo chung pirok man money chung sikhala pura abo khlai Tripura bo chung bo chalu ma khlai kha abo bo ang byaktigoto ani part of achievement of my movement andul khai chung phai mani abo chung mano tini chung aro khumlung ba kuno jaga se boisia tini khumlung khata magai chung joton andolon khai bharat sarkar chung baddo khlai kha o jaga bo ADC Autonomous District Council 6 schedule provision ni toy oro tribal rogni indigenous people rogni Mongolian people rogni oro office ma tongnani nango inai sarkar chongoi oro tini koekso dokan koekso no koekso boro oro chhatro chhatri ma phayo oro nijeni pholani tongthok mani bagaibo kaitor bai jug ongnani bagaibo oro church rog ma phayo abo chini kaisa practical achievement onek boro sawo Maharaja bo BK Rangkhol bo kok than sawo phaya khoinai koekjon kok sanani chung mak nau ke chung tini 55 years movement hai phayai abo chini achievement chung lekha mano kintu chung no kok than sa ongya innai rong ni tam achievement tong brau ni brau tam jo andolon khai tam mang khabrau chung le ADC ongkha land phirok nani mangkha tai airport no chani Bir Bikram Kishore Manik ko Bahadur ni bumung chung khai mangkha Vidhan Sabha wo 59 jon ekdige ang saisung lengleng khlai kereng sama tongo tini chung airport no bochini Bir Bikram Manik ko Kishore Bahadur ni bumung khlai mangkha abo bochini achievement tai NIT bochung andolon khayo mano aro chung national ongmani bagai chini admission ni percentage 60 BC bochung 60 mannai abotoi BC noyo matro 14 jon chung mano kintu tini as of today we have been able to successfully fight out our 31% of admission every year. How had become possible? Bo bhaiyo mangkha national ongklai scheduled tribe rok 7.5 narau mannai kintu chung lorai khai kha Delhi thangai parliament choi puro chung Kapil Sibal puro montri Sonia Gandhi bai chung thangai malayo chung bono sabo 7.5% chung mamani bo onnai abo ongmangla ke Kapil Sibal ba one of the senior most advocate of whole of India sara bharat ni se one of the senior ukil bo montri ke Sonia Gandhi bai malai pai Kapil Sibal bai thangai malai kha ang bai Jagadish chung kunoi bono saka boba national board naroni manthai ba 7.5 se bhorti chini chrai rok engineer bhorti ni shotkora 7.5 se mannai abo national ni kaisa rate kintu chung saka NIT jirene tongnai bo scheduled area bisingo tongo chini scheduled tribe ADC area bisingo tongo boni bagai nung chungno chini je tribal ni quota abo ekholi chung nung 31 mari nai nang nai ong yaklai Tripura wo narau hor machung mani ong nai hingang klai bakri kap le bobo Kapil Sibal are Rangkholji don't do it I understand today ang bujika scheduled area ong klai je institution ong thum chini 31% mari nai nang nai o scheduled area bahai phaiba tino onek oro youngster rok tongo naroni potentiality tongo ang bujio naroni talent tongo bujio naroni chung invite khayo nung le tamo sanai
Dini next generation no nung jamo mangka tama sana inarao. Jung netini o stage ong tung national stage, regional stage, international stage bo chung tini saimano. Tripura bo chung tabo bo thuyako bata tatoi chung kathang tong tatoi abo chung khai kha silai ni guli no chung noroi phone chung andolon khai ha ke phil rok mangkha NIT rok mangkha medical seat rok bo chung mangkha apro tabo sarkar tongnai ro tini loge kisa party tati khlayo barang ke bo supreme court ni ongpai kha bhai nung khlaina ine chung no munuyo hai phone chung thangkha tini apoterok chung successful khai mangkha kok borok bo tini kok borok no replace khayo hindi khlaina ni বর্তমান সরকারি মুখ্যমন্ত্রী কাইসা বীরদেশরি মানিতম কবরক বা বাইরে বড় বুঝিয়ে বা বাংলা সরি হিন্দি বাংলা কিবা বাংলা হিন্দি চলছম কবরক বাট প্রায় বিসি কাইসা নি সকাম বিসি কাইসা নি ইয়া ববরাই 8-9 মাস নি সকাম ওকে ang apro ani parao tomo komla sorao ano telepon thayo যে ভাই বেতাবক বা বাংলা কক বরক প্রত্যেক চ্যানেলও টেলিভিশন চ্যানেলও খাইনানি বাধ্য কেবা কক বরক বাদি হইছে হিন্দি মা খাইনান খাইবা চিনি থই বিসিংবো ও দাবি হাবজাক অনেক বরক বা বাবা তাই থামো বা কক বরক বা স্টং লে তিনি সাবো কিন্তু আং বরাউন শাখা মুভমেন্ট ফর কক বরক খাইনাই রক কর্মচারী রক আং শাখা নাই দি kok borok ni bagai chung bujak kha tok zakha kok borok dabi ni bagai chung jela ma hak kha tam nong be sak nang jak ya ba koboi sak nang jak ya rog le bra kok borok ni bagai andolon goi sa bok lai ko tini apotei manjagai andolon bok lai phaioi tabok jer chung ba chawoi tini 55 বছর sakang kobro saimano उनके आंगलाई खातों थोक मनी सब ओंगनाई आंग निजे न खूब खातों थोक जागोती नि आंग मुंगसों या खो मुंगसों ओंगनानी बोनांग या किंतु जब आंदोलन खायो निनी आनी बागे जब आंदोलन खायो नि जिनी बाखा तों थोक जागो तिनी आंग नुखा जिनी बुबागराबो almost 90% बहुत जिनी हा जिनी जाती नि कोक बिनी बिसिंगो आचाई जातोंगो अबनि बागै न बो जों जतबाय न बाहाय खायनाय बाहाय तंलायनाय अबरक मा बानसुगो तिनि आसामनि मणिपुरनि बचनि नगराय फायो ब्राउनि हाओ ब्राबो थैलायनाय खाय थैथोंनि आन्दोलन मा खायो तिनि अरो विभिन्न राजनैतिक पार्टी तै अनुकुल जों कक सानानि फाया किंतु कैसा चैलेंज दंनानै नांगौ तिनि बखाव निनि बखाव तबक जे तिनि ऑफस्प्रिंग रो तबक जे फाइनाय रो फान करा गुमै फाइनाय रो बाक्सा बरावनि इंटरेस्ट न नावै रंगली लामा हामजातै फुनुगै बाक्सा क्षमता राजनैतिक मा खलायो आं हायतै ब्रगले क्षमतानि राजनैतिक आं खलाया जों क्लियर राजनैतिक नि क्षमतानि राजनैतिक खायै माननाय बो दङ किन्तु ब्राउनि अचिवमेन्ट निनि जाति निनि हानि बागै नोंतामो खालायखा प्रश्न खालायदि कुनु उत्तर माया तिनि और कुनु सम्प्रदाय खायन मानि पया बांग्लानि बांग्ला बांगालिनि ब्राउनि बांग्ला कक दङ प्राय 25 कोटी सारा हावो बांगाली कक सानाय दङ ब्राउनि इंटरनेशनल नेशनल ब्राउनि बांग्ला नो रिकॉग्नाइज मा खालाय जागो अबनो नों आं निंदा खालाया किंतु अबनि कक हाया जे निनि कक गोबां इंराजी गोबां हिंदी गोबां बांग्ला गोबां मै आनि कक बरक नले नों तलाखि खालायमाया आनि कक बरक आनि सिकाम कक
mundadangta chongdadangta amkhumai atuni himar buma hongai hima khat ka party hama party ti all khom nima ram silai lekin loi thongai hangai ha an iman loi ngai khom la ani ungai la man loi khom an tam ka keisan la noi a keisan noi khom la hekma nungte singka tir sona pen hong tho pui roi ngai jang kan menai thora tingin khom ha persona amrangin ngai siknanta tuni koi khom ko hong ima I atho tu tak niming ding khom nimak me timeten oi ta miro arni ranung te chongdik rirangin zora kaman nung te ki hong chongdik nanjung ki ril ani tai Mizoram ni Chief Minister bai ang Tangai malai kacang approachini Mongol Deborma botongo tai u kok Triprani koloi botongo driver Orun botongo jeng malai ka bini nogo tangai Jonas pungo sare sattawo time rikha Chief Minister Zoram thanga bai malai nani tai bisa berau Home Minister ni kaisa group team lunglei bakhak thangmani lunglei thangai brauni kaisa escort security gari 200 meter tolawo accident ongai klaika unke aro brauni MNF party ni okra oktomo unke khorok tham arona thaika unke bono chief minister anot tungana telephone thaika sawo pubi ke Sare satale ani kethoino se thangai nai grasi nai dostawo malai nai ini jumno khobori wo jum dostawo malai kha te bobai citizenship amendment bill te yoi boje prime minister by home minister of by kok salai mani torkori lai mani chini north eastern of bopai klai bobote hamyang nai bobote salai mani te yoi একটা ইন্টারভিউ বচুন না খাবো না ওকে বরাবর হনানি কবরি খাবর তিনি জরা ব্রাউনি অ্যাডভাইজার পুসাং লিয়েনা এমপি রো বাচাজাক এমএনএফ নি চিফ মিনিস্টার নি অ্যাডভাইজার বআনো সাবো তাবো ব্রাউনি বাজেট সেশন খানারক অংনাইবা ব্রাউ আইজল মিজোরাম নি ক্যাপিটাল নি অংখরমায়াং কে চিফ মিনিস্টার সে ফাইনালি অংকে বা yang bo finance in charge bibinno in charge chief minister tongnai nang ke khub bini bakhale finally go se hoi kintu phaimaya usang liena chief minister ne advisor ang telephone bai message roka je chung bakhat nangjakha chung final himmani no ke tabo waisaya tabo khlaidi chung taibo naro nobo chung koinai chung nobo koidi taibo somai thai khlai malai nai korok salai nai inai ano baro message hokha unke puz zoram thanga bo sawo je budget session onglai MLA thum minister thum keu kutul maya abo bisisani plan ba mon bagai anibo bakhakup nangja kha ang thangai se ase ground cross kayai abo tum thangai aro malai bhai khabarau tum krok sarabo tu maya yang mamit ni tai zol nom rok ni borok bo phainai chung hinai baro sawo hai puno barong ke barong ni MNF party ni kuno spokesperson kuno responsible person bong yaba phaidi hiya barong phai khlai tong thai I thai nanar kom nanglai ba tongra thung narau jodi pu zoram thanga jodi narau no thangding khlai phaidi ong ya khlai angle phaidi himaya in kata angbo kuno borok no phai ang no hai hong ka hingkhalai ko chai ang nai aboni bagai
जों सब समय नो सत्य मनायो तंगमाय बाय जों तातालो और दुलमाया तिनी आं जतनो ताइबिसा खाकाहाम बेगो जे चिनी बिस्कांगो जों तामो खायनाय तामो अंगनाय अब जों गाहाम खाय जे बरो जों आंदोलन खायो तिनी दीर्घदिन आंदोलन खाय पाइका चिनी भबिष्यत तामो अंगनाय चिनी हावो जों तामो खायनाय अब तैरबो जों वानसुकनाय नांगौ एबं जों जुदि आवेर अंगेख्लाय जों जुदि आनि हा आनि जाति हियाख्लाय राजनैतिक व्यवसा समी खलाय चिनी जाति कमारो नरौनी पार्टी का चामो फंगता बो नरौनी पारा का चामो आरो नराव 500 200 सकाम आरो नराव 100 परिवार 50 परिवार 150 परिवार तो मनो ताई तो बाम तो मनो किंतु तिनी 10 बছর नुवे थांगाय नायदि आसेब बरो पपुलेशन नराव तरीका नराव कमे थायो जों बाहायतैनो आनि पाराबो जों आरो प्राय 50 বছর सकाम थांकुरो आसेब बरो किंतु तिनी बो मल्टीप्लाई होंगिया जों बारेया आ जागा जागानो तंगो चिनी पाराओ 10 जन थैख्लाय 5 जन आचायो ओंखे प्रत्येक 2-3 বছর যদি आं खरक बा कमाय थां ओंखे 50 বছর बेसेबां आं कमानाय अब तैरबो जों एनालाइज खालामनानै नाङै दंखा जेहेतु चिनी जातिनि भबिष्यत चिनी हानि भबिष्यत उककनै सावैनो ताबो आं दंखो चिनी जाति चिनी हा आं अरो कोनो पार्टीनि राजनैतिक व्यवसा खालाय जोंबो नाना रकम मन्त्रि तरंते अंबां खामो आं कोनो दिन अंगियाखो एबं तिनि आनि बयसबो अनेक अंगै फायखा ताबो आं जे जायगा थांनायनि मुचुङो आ थाङै ताबो आं आन्दोलन अंथों मीटिंग अंथों ताबो जु बिमांखो बनेनि बाखातों थक माने ताइतिनि क्राक ताबो जुवान फायनाय सिखला फायनाय बुरै चला शिक्षित बरक फायनाय नरावनो आं कयनाय निनि बनिनि हा निनि जातिनि बागै तामो निनि कन्ट्रिब्यूशन नुले तामो चम भाइतै नु निनि हा निनि जातिनो नायनाय निनि पार्टीनो नु नायो किंतु निनि पार्टी उलो ताइ कायसा पार्टी बाय थांग्राय उ पार्टी कटरो नरावनो मनगै पायनाय अब तिनि उको विभिन्न पार्टी रक हायनो उंगले कुन बराव लरा चरा फायमाया अबरंनि बागै न अब तिनि जे जों अरो यूनाइटेडली इंडिजिनस पीपल्स काउंसिल अरो बरं बरक रकनो गोबां दङ खाय फायनाय रक ताबो बाक्सा बयसं खाय बंमानो किंतु निनिबो नों मुं साख्रिया बय निनि साग न निनि लांमानो नों मरि हमने अबनिबो बाथाय अबनिबो कायसा फ्रूट बाथाय तंनाय नङा तिनि 19 पुइगाय तिनि कंबाय किसा सानाय अरो नंजों खम नांनिरि लकी नमचु ओइराम लय नाम सिखि ओइरि पाक्र इनाम नोकतेन जति मति मिनेरने तुरे रूट माकने ताई तिनि once again I thank our leaders from Assam, Manipur and our Maharaj and leaders of this council. I think it should be the best way we exchange our views, visiting our neighbor state, let them also visit and we can plan our future and accordingly we can take steps also because we are still alive. We have a lot of things for our people. National parties are there, they will do their responsibility. Wherever it is necessary, they will take plan. But as a regional party, we have our responsibility to answer our people who are very close to us. Every moment we have to go to the village and meet them, talk to them, and knowing and sharing their difficulties, problems. We have to share with them, and we also have to take all the issues to be implemented, and we can take and give guidance to them and
my main topic of my speech is whether we'd like to test the political business, power business, or we really fight for our people. Esok no ang saway, ani kok ang paikadotono, hambay, council, Longli, Pitra sa Longli.